Mateus bindu opat. Tuhan Yesus ibagas parlajoan. Dop ai ibobai tondi inma Yesus hu halimisan ase ilaju sibolis ia. Jadi dop marpuasa ia 40 hari 40 borngin lohen ma ia. Jadi ijupa kondisipan lajo ai ma ia anjani nima. Anggo anak nine bata doham atahon ma asigawe ruti batu on. Jadi ninima mambolosi. Tersurat do, sedo ruti hassa hagaluhan bani jolma. Tapi haganup hata nine bata, na luar humbani pamangan ni. Dop ai, yarakon sibolis ai ma iya huhuta nawa passing ai. Bajongjong ma iya bani anjung-anjung ni rumah penumbahan ai. Anjahan ini ma hubani. Anggo anak nini bata doham, lupat kon hamma hutoruh. Netar surat do, suruhon ni do malaikat ni manatang-natang ho, ase ulang atuk nahemu bani batu. Jadi nini Yesus ma hubani. Tapi tersurat do homa, seng bulih lojonmu Tuhan ni batamu. Dop ai, ilak konsi bolis ai ma mamboban si hubani pak-pak ni dolok, nagijang tumang. Anjaha ipatudukon ma hubani haganup harajon na iduniaon apa sangapon ni. Jadi nini ma hubani. Haganupan in ubere pebamu asal maraham marsombah hubakku. Jadi nini Yesus ma hubani. Laho maho bolis atar surat do Tuhan ni batamu do si sombahonmu sahalak si do si balosonmu. Dop ai tadikon si bolis ai ma iya. Jadi rohma malaikat-malaikat marugas bani. Tuhan Yesus mulai marambilan i Galilea. Dop iboge Yesus nadop tertutup si Yohanes, lahoma ia hu Galilea. Lanjar itarikon ma huta Nazaret, gabe lahoma ia marianan huta Kapernaum, na itopi ni tau ai, inagori sebulan apa Naptali, ase jupa na hinatahon ni Nabi Yesayas na makatahon. Nagori sebulan apa Naptali, na itopi ni tau ai, idi parni bah Jordan, nagori Galilea, iyanan ni si pajuh begu-begu, bangsa na marianan ibagas nagulap, mangidah panondang na bulon, anjaha poltak do panondang bani na marianan bani linggoman ni amatean. Jadi olat ni ai mamukah ma Yesus marambilan, anjaha ni ma. Paubah na siyam ma uhur na siyam. Aidom madhor harajawan nagori atas in. Ipilih Tuhan Yesus susian ni na perlobe. Jadi sangga na mardalani Yesus itopi ni tau Galilea. Ididah ma ijai dua halak na marsanina. Na manapakon jalani si Dea hutau ai pardek kedo si Dea. Ai masih Simon na ginoran Petrus apa saninani si Andreas. Jadi nini ma dopak si Dea. Eta ihut kon na siyam maahu. Ubahan pe na siyam gabe si jal jolma. Jadi mitori tari kon si dia ma jalani si Dea lao mangihut kon si. Doplaho iya hunjai. Jidah ma use dua halak na marsanina. Ama si Jakobus anak ni si Zebedeus. Apa si Yohanes saninani ai. Kundul ibagas parau rapa kon si Zebedeus. Bapa ni si Dea ai. Paulilihon jalan ni si Dea. Jadi di rumah si Dea. Jadi mitor tarikon si Dea ma parau ai pakon bapa ni si Dea. Lahom mangirikon si. Horjani Tuhan Yesus i Galilea. Jadi isiar Yesus ma ganup nagor Galilea. Lahom mengajari bani perguruan ni si Dea. Anjang mengambilan kon ambilan nama diar pasal harajaon ai. Lanjar pamalumkon segala nama borit apa na niarau ni halak ni na ijia ai. Jadi terambilan ma iada susap tanah Syria ibon halak ma hulubeni segala na boritan apa na marsitaronon na siniran ni setan na ubagon apa na oyangon gabi ipamalum ma si Dea haganup. Jadi boy halak na mangirik konsi. Aima hun nagori Galilea hun Decapolis
hun Jerusalem, hun Judea apa hun nagorina idi parni bah Jordan.